kufuneka abantu abaningi abazi yabona nje awukwazi ukuthatha umvangeli ukuthi ngake ngambona enza izinto ezinkulu ngoba uzofika enze ezincane kanti ujwayele ngezikulu kanti indaba ayikho kumvangeli njengoba usisimabusa ushilo la ey'nsukwini wathi indaba isebandleni ukungathandazi kwebandla kulimaza ukuqhubeka kwevangeli ngoba uma wena uhambe sengishodeni esihambayo kakhulu ngathi ngingaphaya eTranskei ngikwenye indawo esezilalini la kungajwayelekile khona ukuthi abantu bahambe baze bafike khona usezilalini endaweni embi abantu bakhona bathi kimi le ndawo le esikuyona indawo eyentsana bathi kutshalwa nje insana ngoba ngisho iphoyisa kufike uma sihamba ngey'moto sasizibeka kude sihambe ngey'nyanga siyoshona phansi emosheni siwelele phesheya manje yini into engimangalisayo ngimangaliswa ukuthi uma ngifika khuluma nenye indoda ithi bawo nomnye umuntu endimaziyo wase-Assemblies of God owakhe wafika kule ndawo utata uBheki ngathuka ukuthi endaweni enjenganaleya utata uBheki wafika khona silandela indoda ongathi namhlanje mayivuka ibuza ukuthi ibandla liselana ngo-expectation kabaBheki awayecabanga ukuthi leli bandla lizobe selikude kakhulu kodwa alikakafiki njengoba uzwa islogan sethu sithi came to Kai alikakafiki ekhaya lisajikeleze ekhaya akufikeleleke ekhaya okusho ukuthi kunenkinga ebekhona phakathi uma ungenelela ukuhamba endleleni wafika abantu because uma ibandla lihamba kuyafika abantu abasha bazi ukuthi kwakade kusuwaphi iqala bafika bayibambe la beyibamba khona that's why ubona naku-government u-ANC manje uxakiwe ukuthi yini lento emshayayo ey'ndaweni eziningi kuma-province ushawa ukuthi iy'ngane ezizalwe ngemuva kwe-struggle la bebelwa khona labamhlophe laba thina esibazele bathi sasingekho lapho ababona inkinga kwabamhlophe ngoba abanye abantwana bethu sibafundisa nabo ababona lutho olurongo kwabamhlophe that's why ukuthola abaningi bekwi-DA because bathi why not isibekwi-DA ngoba nasifake esikolweni sabamhlophe sikhuluma isingesi nabamhlophe pho why nisifake khona kanti mase kufanele kuyovota kufanele singabavoteli abamhlophe now laba wena le nto yesimanje iyona right for example ma ebandleni ikhiphothi ngakhaya ukhona ibandla ungathi lishiwo uNkulunkulu ngokungakhali nje bakhiphothi why idaba yilo idaba ukuthi uhlobo walungene eseqala lo ikhiphothi so manje mayasho ikhiphothi obona bakhona uma kuthiwa singabelela inkomo ikhiphothi ayikho kuthule kuthi khona ingenxa yokuthi bona bafika sekhaya ikhiphothi thina sisindiswe ikhiphothi ingekho. Come let me tell you ikhiphothi le thina sisindiswe kuthiwa izinto ezasathana ungaboni nathi sesiyithathela bethiwa lesi zinto efuneka enkozweni ziphazamisa imoyimali le sangena kancane sangena zifakwa abanye njengoba ngithi abantu bafika ngokufika uma ubuza umuntu omusha balesi sikhathi noba umkhuza ukuthi musukuyenze le unganabuza ukuthi why thina
That's why manje umuntu umzali ufanele noma uyathanda noma uthanda isifundo isitayela samanje. Yeah. Akuzona ingane ezofunda isitayela samanje wena efuna ufunda isitayela samanje ngoba uma ungenaso bayakushiya bana khona isitayela. Imposti abantwana bethu basindiswa kubathola ukuhamba kwama-oasis, bahamba kwa-hospital. Because why? But in a sense of God, in old style. Baze bathi bakakhuluma bathi kwakho. Mawuphela ngugogo. Ufuna ufunde ukuzi-adjust ukuze ukwazi ukuqualifya nakwabanye abantu. Khona ibandla bekade ngikulo njengoba ngini amadoda akhona ahlala nampha athi akasabadinga ama-organizer, athi ama-organizer abawafuni ebandleni. Ma-organizer ibhala incwadi angimise lapho ngoba bayidinga. Ngathi mina why ningayidingi i-organizer? Angithi uyabona manje abantu esebenengqondethe. But ama-organizer mayefika ebandleni afika lokhu efundisa ngokuthi upapakho wathi upapakho wathi. Asinaso isikhathi sokutshelwa ngopapakho thina sinesikhathi sokutshelwa ngojesuka. Angithi uyakubheka ukulela bona bafuna ujesu bafuna ukuthi babubhengu wahambe babubhengu wathanda umshukulu babubhengu. Bathi zonke lezo zinto abayifuni ama-organizer noma mayefikile afika atshela omama indaba yokuthi babubhengu wanyana bayibone emshukulweni. Bathi bona baphathe imshukulo bafundile bayasebenza basho bathi thina imali asiyitholi ngomshukulo siyithola ngomfundo. Yaphela leso sikhathi kwakuyila amakhosikazi amadala lawa ayekalelela iy'fundo lozo. Hayi thina angifekele into abayikhulumayo nawuyibuka inesense kodwa at the very same time ibalekelana nemfundiso. Awungizwa le nto abayishoyo ngithina ntoni inesense but ibalekela ntoni imfundiso ifuna ukubekelela emfundisweni ukuze bangafundisi. Yini amawibu safuneka manje sisinathi sis-adjust. Yabo akunakalanga sibabefundisa abasidala nathi. Kufanele sibabefundisa abarayithi nje abanothanda kodwa abasesitayeleni. Ngasiyekela kufanele wonke umuntu anyuse izinga ne-standard kulokhu ayikho ukwenzela ukuthi akwazi ukuricha i-youth. Because uma ungakwazi ukuricha i-youth ebandleni inkinga yakho into ezokwenzeka ebandleni lakho uzokweneza nikwazi eziyemathuneni zonke alikho kusasa. Awungizwa futhi ayikho ikaphinga ebandleni nokuthi uhlale nezabantu zonke. Abantu
abefundisi abangena kufanele baye esikolweni. Okay? Kufanele baye esikolweni. Afanelekanga manje isikhathi esiyakusona sekuselele iminyaka embalwa angeke umzalwane ongafundile angene kuministry. No, I'm serious. Ufuna ukubuka isikhathi esiyakusona sidinga isikole kakhulu. You see? Awukwazi ukuthi ungashumayela isikole awunaso. Kulesi sikhathi esiyakusona. Lesi sikhathi esiyakusona. That's why manje ubona manje kunebandla emhlaba. Kunebandla libili. Elisha is student. Esiphuma university. Sifunda isingesi. Awunasigesi. No reason. So sana nesa banga. That's never. That's why. I'll follow your sister. That's why Tina was fooled up at the college market. Kufuneka ufunde ukali nokuzoshumela noma kuphi nokubizwe noma kuphi. But you must learn your audience. Awukwazi uma ukhuluma ebantwini nje uthi uqale nje babakuthi njalo amadlozi asiwadingi. Labantu omkhamba uyababona yini uba ubabona abantu. Because laba bantu la abayidingi le nto yakho yokukhuluma ngamadlozi badinga into entsha. In other words, into evela kuNkulunkulu. Hallelujah. Sisi mabusi. Ndinazimshumela ivangeli sisidala thina. Con la senso, adesso ne parliamo di
ekuqale encwadini yamaKorinte. Siyabonga kakhulu sisimabusi. Second book of Corinthians. Siyabonga sisimabusi, siyabonga. Mfundisile la evekini noma umuntu wentombazane odansa eduze kwabrada bedudulana ngezinqe, right? Usasese udansa eduzane kwabrada. Yeah. Gifundele chapter 4. Second book of Corinthians chapter 4. Gifuna sifune le ndaba. Verse 8 and 9. Yeah, 3 and 10. My sins will hide This is an honor right now. In the name of Jesus. Amen. I'll read this is something that I'm give now. Who are the excuses? I'm not in Shanghai. I call the Mfundisi. Ngifuna uzwe ukuthi ayikho nencane into engenza umzalwane athi ngiyahluleka ukukhonza. Because umpostoli uPaul ubhala le ncwadi ubona abazalwane baseKorinte nezikhathazo zabo. Usethi noba kunjalo senziwa njani siyacindezela kodwa senzeke njani funa sisifuna siyacindezela ngazonke kodwa asiyekile hayi noma kukhona izinto esisicindezelayo empilweni kodwa senze njani ukwenza njani umingeka fahlazela upincheka uyabona noma izinto singanyinyeka kuzona kodwa sisenze njani siyahluleka senza njani ukuthi sisikhamule lapha sithi Jesu inkosi bathi abantu abakubonayo bathi siyayazi inkinga yakhe simbonile ehlaseleka kodwa nathi bese bekubona la udumisa bathi udumisa kanjani ngoba sibone inkinga zakhe kanti uthi manje nobunyinyekile uthi umpostoli Paul ubunyinyeka akungenzi ngihluleke uqhubekela phambili kulokho engikwenza
namhlanje uyayibona abantu abakholwayo umzalwane wethembekayo azakhakhe azambambatha umqolo ucabanga ukuthi umbambatha umqolo ngokwemthanda uthi lana phakathi ngize wengubo so wengubo kubantu abakholwa kahle nabalazi kahle ivangela kaNkulunkulu mina ngithi ngcono mangahambi ungabe ubona inkinga yakho mangahambi nalokho angane bakudala uzungaka wakela ufuna ukukhohlisa did you know ukuthi umuntu okhohlisa akakhohlisa abanye abantu usikhohlisa yena did you know ngesikhathi ukhohlisa wena ucabanga ukuthi ukhohlisa omunye umuntu kanti ngesikhathi wenza yonke loo nto uzakhela nje bebona umnyango wezulu ulokhu unciphisa kancane ngalento yakho uthi kama usufileke lana silesiye emdobeni wakho sitikela ngoba siyamazi impela noma kanjani manje sibili awumuntu kaNkulunkulu uzongena ezulwini ethiwa mina ngisho ukuthi uzongena ezulwini sebenze lona ngoba ngisoze ngizimangishumayela kusho umzalwane ubani ngithi mina uzongena ezulwini angaze behambe bambaphathe bahlekise ngobahlekise kwaba mina ngeneliswa ukuthi kuphela lo muntu ngigcine ngimbone njani ekhona uthi ngizothi ngithathe ngithi ingelosi bathane ube ingelosi yakho ngabuza ngisho umahlela nami uhlele nami uzungiphela ofuna ungipha yona ngiyayibonga shemi intombi ipha yona kodwa ngibuka wena ukuthi umthetho wakho sithini isitende sakho ekhoneni you see Jabala ndoda engakhuluma ngayo ngapha eSouth Coast. Bakuthi nje bakhuluma inkomo. Ethi Mfundisi hluleka ifike ikhiphene yempuku zakaHulumeni. Eyishisa. Sathi sasicabana nayo ngisole ngokuthi wrong. Yathi kumkhulu usami ngabona ukuthi kanti ibingiphumulu senkukhu nje ibizama ukuthi mina ngingasho lutho mina ngisho inkukhu ngihlule enkukwini ngisekwena ngoba ekugcineni ivangeli lami nawo uNkulunkulu angibuza ngento engisikhulumile usasemile
ever ready. Kwani what osuka kawuzo ukuthi namhlanje ngiyodumise. Uzwisi dumise fuka ngaphakathi usenjini namhlanje ngiyodu. Amen. Ube sathe indumiso lutho. Akukho sono sidlile. Uyongizwa kahle. Awenzanga lutho. Ukuthi isiphila phakathi kwesimo sokunyinyeka. Amen. Tani amen matha. Tani amen matha. Sejalo. Sejalo. Uzo abantu bethela abantu bathwele. Thina. Jobuzo namhlanje ukwazi ukufundisa. Ozotwala ukufundiswa sejalo. Did you know he is trying? Left and right. Yeah. But in that community, Sijani, Sitwell. I get to see this Babusila every day, understand. Whatever is flow. What's his flow? What? What I'm getting and I was at the big one. I don't think you can't say that. No, you can't. No. If you want to judge wrong, I can't put off Satan. Goba, the Bible, the lamb, the little food, the song, the sea, I am in judgment. Yeah. Last year, judge for honor, song the wash man. So, as far as it is, I saw what's an ajami. No, we can't. Instead of Master Chajan, who for the rest is Susan. Yeah. Yeah. Best as moving over song, sitting over. Yes.
That's why ezulwini uma kuthi bakushabulayi sonke sobe sibulayi ngoba ningekho iplate labefundisi. Lento ibona lama kwesekuyodliwa emvameni kuthiwe sicela abafundisi bangene lapho ezulwini khohlwa sonke siyendaweni eyodwa ilona loyo njengoba umsebenzi yakhe lithi iBhayibheli ayenzile kusasemini. So lonke umsebenzi yethu esiyenzayo ungaba yinoma yini kodwa kufanele wazi ukuthi sonke siyophenduka phambi kaNkulunkulu ngalokho esikwenzile. Somslanda sonke akusizo i-executive yethu siyihlonipha kodwa ezulwini akho executive ezulwini sonke singena sonke ezulwini sihlale ndawonye noma uphakelwa wedwa ngoba nawo wehluke wedwa hayi selapho futhi ngiyathanda izulu ngoba ezulwini lithi iBhayibheli akokuhle akulanjwa futhi khona wena udideka uma ujoyina isikhundla sonke ukuthi bahlala lapho baphakelwa njena nabo ucaba ukuthi kuzophakala lento yiyo yazi la ukuthi noma yino yiyo la iphelela futhi kuphi. Qala le verses 10. Sithwele njalo Sisitshani thina? Khulumani sitshani? Khulumani sithini? Yasetuka le tabantu bakufuna bathi apumele nabantu. Umntwana semyena umpompa kakhulu kwedlula thina kade sithi uthwele. Kuphi khona? Sithwele futhi siqedele teta. Sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu. Emzimbeni yethu sithwele ngani? Ukabani? Wesisi noma bantu bakubona umncanyana ngomzimba yazi bathi abantu abancanyana ngomzimba oweyo bavamile ukudeleleka kufanele umuntu omfushane basukubone lola hayi ngoba yingozi akulala uyadeleleka mfushane abantu basokhamani badeleleka manje nowayeza fushane ubone nje noba kutombele ngena mfushane abantu abamfushane kanjena nje kungcono asale seyeka ngekhanda libe mhlophe kwenzela ukuthi basabe ikhanda lakhe nje lodwa because uma engasashintshe manje abantu abazokwazi ukumnikeza that respect because umuntu omncanyane ngomzimba akhona intombazane endala eyiphoyisa lapho emazimdoti labatrafiki uncanyane ungaba uyaziwa nje abantu abajwayele ngabesokhozi bayabhala awuyibophi imoto kanje uma nifika kumisa imoto yabona bakuphume esihlahleni kuphume esihlahleni bathi kuphume isithunzana uyokusathe ngokudelela bona ubuyeza kuthi futhi kuyabona ngokudelela ngoba kuthi
Did you know what evangeli uma abantu enkonzweni bengashiye bayakho afunakalanga ebandleni ube umfundisi osakhomba abantu ukuthi liyezizulu isofa ngesikopweni afunakalanga ukuthi usabantu ngesikopho ngoba isikopho sokuyasazi ufuna yona ubatshela indlela yokufika isikopho kufanele ufunde indlela yokwenza njani indlela yokufika isikopho ukuthi noma iy'nkathazo zikho wakukhona inkosi utshela kodwa isikopho sona sinjani sikhona kodwa wena yenza njani kuwena isikopho kholwa inkosi ujesu ngoba
Setha Nkosi yami. Nkosi. Akukhathalekanga ukuthi impilo yakho ikuphi kodwa uma ngempela. Ithi iBhayibheli uma sendoda asifuna sihamba